Povodom predstojećeg svetskog prvenstva u rukometu za žene, Rukometni savez Srbije u Novom Sadu organizovao promociju u sportskom centru Spens, na kojoj su se najmlađi Novosađani i ljubitelji ženskog rukometa družili sa zvezdama naše reprezentacije. Posle Zrenjanina i Niša, evo nas u Novom Sadu i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam deo ovog spektakla. Jako sam srećna što smo uspeli da okupimo u ovom sportskom centru Spens ovoliki broj dece i omladine koji su došli da promovišu zajedno sa nama iz Rukometnog saveza Srbije i sa bivšim vrhunskim rukometašicama ovo svetsko prvenstvo. Nema zaista lepše stvari raditi ovakve promocije kada su naši najmlađi u pitanju i drago mi je što smo na svim ovim promocijama i u Nišu i u Zrenjaninu, danas u Novom Sadu, da su uključeni baš najmlađi i dečaci i devojčice. To je nešto što me radi i nadam se da će upravo oni biti naši navijači kako ovde, tako i u Beogradu. Novi Sad između ostalog ima bogatu rukometnu tradiciju, tako da zaista i ovo cilj dece da se bave mini rukometom i rukometom kasnije kada se opredeljuju za profesionalno bavljenje sportom je veliki. Tako da, evo trenutno smo na početcima, ali pristiže još dece i ovo je zaista jedna divna atmosfera da se pozovu svi ljudi koji vole sport da dožive jedno veliko takmičenje kao što je svetsko prvenstvo. Mislim da je izuzetno bilo značajno da najmlađi dođu upravo na ove promocije, ne samo zbog vrednih nagrada koje smo pripremili za njih, nego baš zbog toga da ih unapred onako pripremimo za to šta znači biti domaćin jednog velikog, ne velikog stvari, nego najvećeg takmičenja bilo kog sporta, a konkretno sada u rukometu za žene. I divno mi je što se provode, što se druže, što među sobom razgovaraju upravo o ovom sportu, budući da nas je rukomet i Rukometni savez i okupio ovde. I ono što mi je super je što se stvarno lome za te nagrade, nebitno da li je to majica ili karta za jednu od utakmica, ali mi je divno da budu pripremljeni na to da će Novi Sad biti jedan od gradova domaćina predstojećeg svetskog šampionata u rukometu za žene, isto kao što je odaziv klinaca bio jako dobar i u Nišu i u Zrenjaninu, a nadam se da će biti i u Beogradu. Tako da, i mnogo mi je drago što sam deo ovoga i kažem ti, negde se svi pripremamo za tu veliku odgovornost šta znači biti domaćin i šta znači fair play i šta znači pozitivna podrška sa tribine. Uzimajući u obzir da postoje 3 najveća takmičenja, evropsko, svetsko i olimpijada, svetsko je jedno gde je put mnogo lakši doći do završne faze, tako da sam sigurna da ova prva grupa prolazimo 100%, mislim taman i da je najteža, ali ono gde nas najteži zadatak očekuje ona druga faza, main grupa ili glavna grupa, kako je već zovu. I naravno, mislim, sigurno sam ubeđena, optimistički raspoložena i ne može biti drugačije da se borimo za medalju na ovom svetskom prvenstvu. Rukometni savez Srbije je tokom ovog vikenda odobrio popust od 20% za sve Novosađane na kupovinu karata grupe D svetskog prvenstva u rukometu za žene, koje će se održati od 16. do 22. decembra.